Yes, so amakuru agabaho muri Mbarara aha Rifaro mushabe yaguzire motoka yensa yakaba yakwata yanaza kwata break yakwata muriro so yatomera abantu kandi abantu baba kubi munonga bamwe imbere ati nunjaho muri Mbarara kandi ago ngo makuru nkore media niyo yakushakira kandi no kimangu ito amakuru gona ntibantu gakwisaho live and clear ankore media TV DM Swaganet Pro recording eshongo na Massive Records kandi wano ndakubukinga ba Mushana Film Stars ambaga yawe oyino bukadebwa 8 iwe nterera zino mushanji 5 binabiri nibiri mwenda zoro ziremwe turo kutwatambuze kintu DM Swaga ubwo number 1 promoter kandi ntwantambuza waka mununga yerebere bishani Jabless Mr Life niwe yagashaka Mr Life kabaka niwe yashaka makoraga kandi bigakushubwaho aba Massive Records ankore media Jabless wano suma umwirwa wano sude motoka ni ejo yarwo mu mahanda yaterebuka batinga yoba yanajivuga oba yanajivuga tinkumanya aho yamuterebuka yarwo mu mahanda yarga mahanda yiza yasuma stage ya boda bona yabatomera reba njijo akwisi amakuraga ni Mr Life kabaka comedy superstar ni Uganda cyabamba Rifaro wano suma Rifaro aifa ya polisi aho motoka ya nergo guroku eriko enda kusuma keriyo nenda kusuma yani gumiza mu wano yereko Kabare road nko kurebegeriye nesuma ati ine yagiteganse ekusumi ejeriyo nergifu ate ya nergifu ne yagiteganse atasanga yakoze so byasumira mba boda batiyo yabahwera mbona kicinozere bazuzu byamera hansi yastere azara haro umuntu ayine ka mobile man nawe yarace kumutamu yaguruka yagenda nore barese ta breakdown no mudakika cye chiro onde following ankore media nebise amakuru mbwire wa motoka makutunu we amutega nsa akaenda Nairobi makutunu amutega nsa kwa yasara ya mwikanga rukuru mayasira atwa pia ruwa makutunu ubani kiriya bakazenja hura kumutuma kwana aya najivuga yari yo mukazi ira re uzaka wa nyondo ati bamutera pega ira motoka yawe omusikazi bamweza yerare ano musaka yakutomerira nokera mune mira kantomera makatera wano suma wayirwara university muchaberaho omukazi yari munajivuga yamuterebuka gongo amakutunu amuteganisa yahwera aro musiza wako baineka mobile hasi nde uko kwisepi hogo ari nakwataka sawo go yakwataka chumo mufumbira aba hochi mwe ofire mufumbira wo wamba yatushire amnabire tuturabira odahe zo rufise ukusabana achacho sabe nore musaya ataka kubare binuse bi ayasigazo mu musoko nka motoka ye mutwi ari yaro wa mobile yajangu yaheza kuyimukaho ore motoka ngoke yasekure cyo nora arebye byaka wa mobile no baba futobera nore bo mobile nona hansa atanduko michorzo kwanza ya afuta umu wa mobile man ate sangetaro iromba na motoka ngoke yabayo yasekure cyo
Yeah. You know, sometimes when the I know Kumanga Lunga and the one, other venue at this. abakuma stage ya boda wano suma rifare jeje wa motoka ya arger kuri abahwera yana ndakwe ninje amutereba wano reba joro rubuto kusuma ha ifa barepti nje bari omba kisindika motoka nzono rero sungama. Okay, mwonje kusubscribe yankole media liking following sharing nebisiyo mutime I'll break it down more. Bagapo kama motoka yari omukazi simanyi abakazi ne baba bachoni bega nora motoka nisi amusawe no bwabayenze kujugura yakora rosi nisi nko kuchifura byo bagitwara polisi breakdown byo yagitwara polisi.